rwa Ntwari Loïc ubushinjacyaha bwajurira icyemezo cy'urukiko rw'i Huye. Ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye rwagize abera abagabo batanu bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buratangaza ko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyagize abagabo batanu abere bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12 witwa Karinda Loïc Ntwari William wasanzwe iwabo yapfuye, ndetse bakaba barimo barajurira icyo cyemezo cyafashwe n'ubushinjacyaha. Ngo ayikaze rero kuri Kidasamura Movie niba rugamba rugeze kuno muyoboro kandi subscribe kana konzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tukugezaho. Amakuru tugiye kumva n'umwana w'imyaka 12 wishwe n'abagabo batanu bakaza kugirwa abere mu gihe umuryango utumva uburyo abagabo bagizwe abere. Urupfu rwa Ntwari Loïc ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cy'urukiko rw'i Huye. Ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye rwagize abera abagabo batanu bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buratangaza ko butanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyagize abera abagabo batanu bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12 witwa Karinda Loïc Ntwari William yasanzwe iwabo yapfuye, bwahise bujurira kiriya cyemezo. Abagabo batanu ari bo Ngamije Joseph ufatwa, Nyakizigenza muri bo Ngarambe Charles Elias Rasta, Ngironsanga Jean Baptiste Elias Rukara, Nikuze Françoise na Rwasa Agnes. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwabagize abere ku cyaha bari bakurikiranyweho runategeka ko barekurwa. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi yabwiye igitangazamakuru cya Zaf TV Rwanda ko ubushinjacyaha bwajuririye kiriya cyemezo. Yagize ati nibyo twarajuririye mu rukiko rukuru urugereko rw'i Nyanza. Umuseke waganiriye n'umwe mu bakuru muri aba bagabo baregwaga kwica umwana ubu batagifunze. Bane muri bo bavuga ko batazi ubushinjacyaha uburyo bwajuriye, gusa umwe we muri bo yabwiye igitangazamakuru cyacu ko yagize amahirwe ku bushinjacyaha bukajurira ngo akabwira abanyenyanza akagambane yakorewe. Ku rundi ruhande umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera we yavuze ko yatunguwe n'icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyagize abere bari abagabo. Avuga ko atigeze abyishimira ubushinjacyaha burega abagabo batanu basobanura uruhare rwa buri umwe mu kugira mu rupfu rw'uriya mwana witwa Loïc. Bavuga ko Ngamije Joseph yaremesheje inama kwa Rasta kuko ngo ari we rusanzwe ufitanye amakimbirane na se banyakwigendera retired Captain Aimable Twiningiye Umukiza ashingiye mu kwimana inzira. Iyo nama kandi ubushinjacyaha avuga ko yitabiriwe na Rasta ubwe, maze anashimirwa ahabwa agafuka k'umuceri nk'igihembo cy'inyongera ko yemereye ko inama ibera iwe, ndetse n'umwana napfa azahabwa amafaranga. Inama kandi ubushinjacyaha avuga ko yitabiriwe na Rukara, anatanga igitekerezo kuri ya mwana yakwicwa anigeshejwe isashi kuko ngo ariyo igira vuba ndetse abantu ntibarabukwe, anahita ahabwa amafaranga 80,000 mwishimye ngo umwana napfa ku gitekerezo atanze ko umwana napfa azahabwa andi mafaranga. Naho Nikuze François na Rwasa Agnes bo baregwa ko bitabiriye iriya nama nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze ko hari umutangabuhamya ubwe wabyiyumviye maze akabivuga, nubwo batagaragaye mu rukiko. Bariya abagabo batanu babyifuje urukiko bari abagabo batanu babyifuje ko yazanwa akagira ibyo abazwa, ndetse n'urukiko rukemeza ko yazanwa ariko ntaze. Ubushinjacyaha bwasabaga ko bari abagabo batanu bakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu. Abaregwa bose kari batanu basabaga kugirwa abere mu buryo butaga basabaga kugirwa abere mu buryo bitaga ko bakorewe akagambane, ndetse bakemeza ko ibyo baregwa byose ari ikinyoma. Ahanga ni nkusubiye amakuru kuri Kidasamura Movie, ndashe ndetse n'andi makuru akurikiyeho mu kandi kanya bwo byo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.